Na obroncima Svete Gore, gde se more susreće sa planinom, vekovima stanuje tišina, ali i rad. Manastir Hilandar, duhovno središte srpskog pravoslavlja, vekovima čuva još jednu svetinju, zemlju. Savo, popeli smo se, malo smo se zadihali, popeli smo se na peti sprat. Kule, Milutinove kule kažeš, je li tako? Da, tako je. Ovo je izgrađeno u 14. veku za vrijeme kralja Milutina. On je izgradio, koja je služila za odbranu manastira Hilandara. Na istočnoj strani je manastira Hilandara i služila je u to vrijeme za odbranu. On je bio jedan od većih dobrotvora i graditelja u manastiru Hilandara. Pogledajte ovaj pogled i vidite dokle doseže sa ovog vidikovca pogled. Ali ovo je zaista pogled od kog zastaje dah. Vidi se more, pogled na prelepe vinograde i evo Tako je, Gorane. Ispred nas su, evo, vidi se 2 polja vinograda. Pošto manastir Hilandar raspolaže sa 15 hektara vinograda, ovdje ispred nas je 12,5 hektara Savinog polja, to je mlađi zasadi vinograda. Polje Svetog Save. Tako je, nije moje polje, nego našeg najvećeg titora, Svetog Save. A tamo u daljini se stari vinograd, 2,5 hektara. Tamo je, je li tako? Da, tako je. Tako da evo da predlažem... Tu su i maslinjaci, evo koliko mogu da vide ljudi, dakle tu su i maslinjaci. Kažu da ima negdje oko hektar maslinjaka ovdje na Hilandaru. Osim, dakle, 15 hektara vinograda, kao što si rekao, imaju i maslinjake negdje oko hektar, imaju hektar šljive, tu su i razno drugo voće, kao što su nektarine i tome slično. Tako da zaista imaju bogatu ekonomiju i manastir Hilandar je definitivno jedan od manastira na Svetoj Gori koji ima najveću ekonomiju i u kojoj ljudi zaista rade. U toku je berba grožđa. Vidimo da su tu traktori, ljudi u vinogradu. Zaista ovo je nešto božanstveno. Božanstveno za ceo srpski narod, za svo pravoslavlje, jer ovo stvarno treba doživjeti, vidjeti. Šta hoćeš sad? Šta hoću? Pa da pomognemo ljudima. Ajde, ti jedan ja. Šta jedan? Ajde jednu. Ne. A misliš ti jednu gajbu, ja jednu gajbu. Ajde da pomognemo. Ima ovdje 15 kila. Pa ima dosta. Sigurno. Da pomognemo u ovom kvalitetnom grožđu. Pogledajte mi da kako je ovo dobijemo grožđe. Najkvalitetnije hilandarsko vino iz Savinog polja. Ostalo i da probamo to vino. Uz blagoslov, naravno, sve uz blagoslov. Evo ovdje, da pomognemo malo i mi nešto. Tako je, idemo da radimo još. Ajmo dalje, ajde. Iako je Hilandar mesto vekovne molitve, njegovi monasi su i poljoprivrednici, i vinogradari, i maslinari, i pčelari. Jer kako kaže stara izreka, ko radi zemlju, moli se 2 puta. Jer vinova loza nije samo biljka, ona je simbol postojanosti, istrajnosti i blagoslova. U vinogradima Hilandara ne raste samo loza. Raste vera u čovjeka koji radi, u zemlju koja rađa i u Boga koji blagosilja. Jer tamo gdje se vino pravi sa verom, svaka kap ima smisao.